New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cya MetLife Stadium. Xabi Alonso yicaye imbere y'itangazamakuru afite agahinda kagaragaraga mu maso. Real Madrid yari imaze gusezerwa na Paris Saint-Germain muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cy'amaklub cy'uyu mwaka. Ni umukino warangiye Real Madrid inyange ibitego 4, ibitego byatsinzwe na Ousmane Dembele, Fabian Ruiz watsinze ibitego 2 ndetse na Goncalo Ramos watsinze igitego cya 4. Gutsindwa si igitangaza muri ruhago, ariko uburyo byagenze, umuvuduko Paris Saint-Germain yatsinzeho Real Madrid ndetse n'uburyo Real Madrid yasibiye imbere y'abafana bayo nibyo byateye kwibaza byinshi. Nyuma yo gusezerwa na Paris Saint-Germain ku mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cy'isi cy'amaklub cy'uyu mwaka, umutoza wa Real Madrid Xabi Alonso yavuze byinshi ku rugendo rwe nk'umutoza mushya, urugendo rw'ikipe ye, amakosa yabaye, ibyo yagiye kuri uyu mukino ndetse n'icyizere cy'umwaka utaha w'imikino. Mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'umukino, Xabi Alonso yavuze ko umukino wabaye isomo rikomeye kuri we. Real Madrid yatsinzwe ibitego 4 byose byatumye inzozi zo kugera ku mukino wa nyuma zirangirira. Yavuze ko batangiye nabi mu minota 10 ya mbere, dore kandi nabo batsinzwe ibitego 2 bya mbere, ndetse anongeraho ko bahuye n'ikipe imaze imyaka myinshi yubaka mu gihe bagitangira kubaka ikipe nshya. Ati turacyafite intera ndende, twagize intege nke mu buryo bugaragara. Paris Saint-Germain ni ikipe imaze igihe yiyubaka, naho twe niho tugitangira kwiyubaka. Aya magambo arimo agahinda nk'umutoza uzi neza ko atigeze agera ku ntego ze, ariko nanone arimo n'ubutwari bwo kwemera intege nke. Xabi Alonso yagaragaje ko icy'ingenzi atari ugutsindwa, ahubwo ari uko ikipe ye yavanye amasomo muri uyu mukino. Yagize ati hari ibyo tutakoze neza, ariko ni byiza ko twabibonye tukiri mu nzira yo kwiyubaka. Nituramuka twongeye gukora amakosa nk'ayo, ntabwo tuzaba twigiye kuri uyu mukino. Kubwe igikombe cy'isi cy'amaklub cyaberetse aho bakwiye gushyira imbaraga mu kuvugurura ikipe yabo. Ati tugiye gutangira umwaka utaha n'ikipe nshya kuva kuri zero. Xabi Alonso ntabwo yigeze ashyira amakosa kuri ba myugariro be Raúl Asensio na Rudiger batanze ibitego 2 bibanza, ahubwo yagaragaje ko ikipe yose yitwaye nabi kandi uko bitwaye ngo ari ingenzi kuri we mu rugendo rwo kubaka ejo hazaza ha Real Madrid. Yongeye ati ibyo nize muri irushanwa ni byinshi ku bijyanye n'uko ikipe yanjye ihagaze, abo turi bo nibyo tugomba kunoza. Uyu ni umusozo w'uyu mwaka w'imikino, ariko n'intangiriro y'ibintu bishya tugiye kubaka. Muri make, Alonso yatanze ubutumwa bwe mu ngingo ebyiri zumvikana: kwiyakira nk'umutoza wa Real Madrid, aho yemereye isi yose ko ikipe ya Real Madrid idahagaze neza kandi afite byinshi byo gukosora. Ingingo ya kabiri nuko nyine atanze icyizere cy'umushinga we mushya, aho yemeje ko yakuye amasomo muri uyu mukino, kandi ko aho nyine benshi batekereza ko ubukombe bwa Real Madrid n'ubudangarwa bwayo burangiriye, ariho wagiye gutangirira. Uyu mukino waberetse ko nubwo bafite izina rikomeye, bafite byinshi byo kongera ku rwego rwo guhangana n'amakipe nka Paris Saint-Germain. Yakomeje agira ati twari dufite intego yo gukina nk'ikipe ishyize hamwe, ariko uyu munsi hari bitagenze neza. Gutsindwa byatwigishije byinshi, turi gutangira ikindi kiragano, tuzagaruka umwaka utaha dufite imbaraga zidasanzwe. Mu gice cya kabiri, Xabi Alonso yakoze impinduka mu mikinire, ava kuri system yo gukinisha abakinnyi 4 inyuma, 3 hagati n'abandi 3 imbere, atangira gukinisha abakinnyi 4 inyuma, 4 hagati n'abandi 2 imbere. Ashyira Gonzalo Garcia ku ruhande rw'iburyo, uruhande Rodrigo Goes yari asanzwe akinishwaho. Benshi batangiye gutekereza ko rutahizamu maze gutsinda ibitego 3 mu mikino 5 amaze gukina mu gikombe cy'isi cy'amaklub cy'uyu mwaka, ashobora kuba ari ugiye kujya akinishwa ku ruhande rw'iburyo yataka. Gusa Xabi Alonso yavuze ko hari umwanzuro yafatiye hagati mu mukino bitewe n'uko umukino wari umeze, bidafite aho bihuriye n'ahazaza. Avuga kuri Rodrigo Goes ati Rodrigo Goes ntabwo yakinnye kubera uko umukino wari umeze, ntabwo ari icyemezo kigaragaza ko tutazaba tumufite mu ikipe yacu y'ejo hazaza. Xabi Alonso yagarutse ku mukino wa nyuma Luka Modric yakiniye ikipe ya Real Madrid, kuko nyine muzehe Ticha Modric azahita yerekeza muri AC Milan nyuma y'imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklub. Yagize ati si uko twifuzaga kumusezera, gusa Luka Modric ntabwo azibukirwa kuri uyu mukino, azibukwa nk'icyamamare cyabaye mu bakinnyi bakinnye hagati mu kibuga ku isi yose ndetse no mu nyabigwi wa Real Madrid. Alonso yavuze ko mu gihe igikombe cy'isi cy'amaklub kirangiye ngo bagiye gutangira ibiganiro byerekeye uko ikipe y'umwaka utaha izaba yubatse. Ibyo bitandukanye n'uko byari bimeze mbere y'irushanwa. Ati ntitwari twaravuze byinshi ku kuzana abakinnyi bashya, ariko ubu turi gutangira gutekereza ku byo twavugurura. Yashimangiye ko hazabaho impinduka zifatika ndetse bazashaka abakinnyi bakomeye kugira ngo batangire umwaka mushya bafite intego nshya. Nubwo Real Madrid yatsinzwe, ijambo rya Xabi Alonso ryagaruye icyizere mu mitima y'abakunzi b'iyi kipe. Gutsindwa uyu mukino ndetse n'iki gitego yafashe nk'isomo. Batsinzwe ariko ntibacitse intege. Iki cyari igice cy'inkuru ye nk'umutoza, gusa nabwo ntabwo ari iherezo rye n'ikipe ye. Ubu igisigaye ni ugutekereza ku mwaka wa 2025-2026 sezo nshya, igihe cyo gutangira bundi bushya, agakora ibishoboka byose akagarura Real Madrid ku rwego rwayo. Nubwo Real Madrid yasezerewe mu gikombe cy'isi cy'amaklub, ntiyavuyemo gutyo gusa. Xabi Alonso umutoza wayo mukuru yakuye amasomo. Ibi yabishimangiye agira ati ikipe nshaka kubaka niyo buri wese azajya areba ikamutangaza. Ejo baratsinzwe, ariko ngo byabaye nk'intangiriro y'ahazaza hashya ku ikipe y'ibigwi Real Madrid n'umutoza mushya wayo Xabi Alonso wiyemeje kuyobora Real Madrid mu rugendo rushya. Nyuma y'umukino, umutoza wa Paris Saint-Germain Luis Enrique nawe yavuze amagambo adasanzwe. Yagize ati turi ikipe imwe gusa isigaye ngo yandike amateka haba mu Faransa no ku isi yose. Turashaka kuba ikipe ya mbere y'Abafaransa yegukanye ibikombe byose yakiniye. Ni amagambo yagaragaza icyizere uyu mugabo afitiye abakinnyi be. Luis Enrique we ngo ntabwo areba gusa kuko bitwaye mu gikombe cy'isi cy'amaklub, ahubwo yanagarutse ku mateka yose ya Paris Saint-Germain, igihugu cy'Ubufaransa ndetse na ruhago y'isi yose muri rusange. Gutsinda uyu mukino byabaye ikimenyetso cy'uko Paris Saint-Germain itakiri ikipe yisukirwa na buri wese. Ubu ni ikipe yubakiye ku gitekerezo kimwe, gutwara ibikombe byose bishoboka. Muri uyu mwaka Paris Saint-Germain muri mu nzira yo kuba ikipe yonyine y'Abafaransa yabigiye gukora amateka yo kwegukana icyarimwe Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League n'igikombe cy'isi cy'amaklub. Uyu mushinga wo kuba igikoko ku isi yose wubatswe mu gihe kirenze imyaka 2 na Luis Enrique.
si ikipe yubatswe ku bakinnyi bafatwa nk'inyenyeri gusa, ahubwo ni ikipe ishyira hamwe ikina umukino umwe kandi nyine bikayihira. Muri uyu mwaka w'imikino ushize Paris Saint-Germain niyo kipe yatsinze ibitego byinshi kurusha izindi mu marushanwa yose yakomeye yakinnye, ikanaba mu makipe yinjizwa ibitego bike. Nk'uko Luis Enrique yabishimangiye agira ati, turi ikipe itsinda ibitego byinshi kandi yinjizwa bike, turi ikipe idasanzwe. Nubwo hari abataramwemeraga, ubu ibyo Enrique yavugaga mbere bisa n'ibyagiye bihinduka kuri buhoro buhoro. Yubatse ikipe ku musingi wo gutsinda no kwiharira byose. Nk'uko yabitangaje ngo icyo ashaka no gufasha ikipe akayihindura nshyashya. Umwaka utaha ngo nta buzaba uri hejuru ya gahunda ye, ngo nta mpamvu nta n'ugomba gusuzugura gahunda ze zo guhindura Paris Saint-Germain ikipe y'ubukombe. Ibi bisobanuye ko Luis Enrique agiye guhabwa Paris Saint-Germain mu biganza bye, agahabwa uburenganzira bwose ku ikipe 100%. Kandi iyo usesenguye neza usanga hari ibimenyetso bihamya ibyo. Yagejeje Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklub bwa mbere mu mateka y'iyi kipe, nyuma yo kwihesha igikombe cya UEFA Champions League cya mbere mu mateka yayo. Nyuma yo gutsinda Real Madrid ibitego 4-0, umuntu yavuga ko Luis Enrique yari afite uburenganzira bwo kwishima no kwivuga imyato, ariko mu buryo butunguranye yahisemo kugenera Xabi Alonso, umutoza mushya wa Real Madrid, amagambo y'icyubahiro n'icyizere aho kumusuzugura. Yagize ati, Xabi Alonso ntacyo ari gukora hano, akeneye kwitegura neza. Umushinga wo guhindura Real Madrid uzatanga umusaruro, ashobora kunyigiraho. Gimaze imyaka 2 gutegura neza uyu mushinga. Ntimumushinja amakosa rero, ntacyo ari gukora kindi. N'ubutwari Enrique yerekanye ko nubwo nyine wari mu bihe byiza atafashe umwanya ngo yirate cyangwa asuzugure mugenzi we Alonso, ahubwo yasabye abantu gutuza no guha amahirwe uyu mutoza mushya nk'uko nawe yayahawe. Kandi koko Paris Saint-Germain ntabwo yageze aho iri ubu mu mezi make. Uyu mushinga wubatswe gake gake, batangira ku kwibanda ku myitwarire y'abakinnyi, tekinike yo gukina n'ubutwari bwo kwihanganira igitutu cy'itangazamakuru n'abafana. Kuri Enrique ati, ibi ntabwo byubakwa mu kwezi kumwe gusa, bitwara igihe, ubushobozi n'ubuyobozi bwuzuye kandi bwiteguye kukumva. Ayashatse kuvuga ko ibyo Paris Saint-Germain kugeraho ubu bitakagombye gutuma abantu bacira urubanza Xabi Alonso cyangwa se Real Madrid muri rusange. Ahubwo Enrique yavuze ko Real Madrid kiri mu ntangiriro z'umushinga wayo wo kwiyubaka. Ati, ntimuzahite mutangira kwacira urubanza vuba kuko hakiri kare. Ibi Enrique yavuze bijya gusa neza n'ibyari byatangajwe na Xabi Alonso ubwe mu kiganiro n'itangazamakuru. Ati, iki gikombe cy'isi cy'amaklub cyatumye menya byinshi ku ikipe yanjye, naho ngomba kongera imbaraga. Enrique nawe yahise abihamya mu buryo bwimbitse, ati ntacyo Alonso agomba kwerekana aka kanya, icyo akeneye ni igihe. Ni amagambo yari afite icyo asobanuye yerekana ko mu mupira w'amaguru w'uyu munsi kubaka ikipe neza bikiri ingenzi kurusha izina cyangwa amateka y'umutoza. Nyuma yo gutsinda Real Madrid ibitego 4-0 mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi cy'amaklub, Paris Saint-Germain yagaragaje ko atari ikipe isanzwe. Paris Saint-Germain yatsinze uyu mukino ukomeye ku rwego rw'amateka, itsinda Real Madrid yanayirushije bigaragara mu kibuga. Uyu mukino wabereye muri leta ya New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wasize Paris Saint-Germain igaragaje isi yose kitakiri mu mishinga yo kwiyubaka, ahubwo ari umushinga utangiye gutanga umusaruro ufatika. Luis Enrique, umutoza wayo, ntacyo yagize ahisha. Yagize ati, ni ikipe imwe gusa dusigaje gutsinda kugira ngo dukore amateka. Tugiye kuba ikipe ya mbere y'Abafaransa yegukanye buri gikombe gikomeye yakiniye. Turi ikipe itsinda cyane, ikinjiza ibitego byinshi kandi ikinjizwa ibitego bike. Turi ikipe idasanzwe. Ayo magambo ntabwo yavuze mu Cyongereza cyangwa mu Cyesipanyol gusa, ahubwo nyine yabwiye isi yose ashaka kuvuga ko Paris Saint-Germain igeze ku ntego ndetse n'urwego rutaragerwaho n'indi kipe yose yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri ubu icyerekezo ni kimwe, finale y'igikombe cy'isi cy'amaklub izahuza Chelsea da Bruce n'ikipe ya Paris Saint-Germain ejo bundi ku cyumweru ku itariki ya 13 Nyakanga uyu mwaka. Uyu mukino uzabera kuri Stade MetLife New Jersey, aho nyine n'ubundi banyagiriye Real Madrid. Ni umukino umwe w'iminota 90 ushobora guhindura amateka y'umupira w'amaguru mu Bufaransa. Mu gihe Paris Saint-Germain yatsinda uwo mukino, yabaye ikipe ya mbere y'Abafaransa yegukanye igikombe cy'isi cy'amaklub, kandi ikaba ikipe ya mbere mu Bufaransa yegukanye ibikombe byose bikomeye yakiniye mu mateka yayo. Ibi byatuma Paris Saint-Germain n'umutoza wayo Luis Enrique binjira mu mateka atari mu Bufaransa gusa, ahubwo no ku rwego rw'isi. Ibi byose birimo gukorwa mu gihe abandi batekereza kuri transfer. Ku mwaka mushya w'imikino, Paris Saint-Germain yo iri kwishakira kubona ibyo abandi bagitegereje kuzabona binyuze mu mishinga batangiye kubaka. Si ibyo gusa kuko Luis Enrique yashimangiye ko atangiye ikiragano gishya, aza afite ububasha busesuye ku ikipe ya Paris Saint-Germain. Nta mwanya afite wo kwihanganira abakinnyi badashaka gukurikiza gahunda ze. Yagize ati, umwaka utanze abanyoboye buri kintu cyose, nta n'umwe uzaba uri hejuru y'icyo mvuze, nta n'umwe uzikorera ibyo yishakiye. Urebye aho Paris Saint-Germain igeze, ni nk'aho bageze ku marembo y'umusozi uhunitsemo zahabu. Igisigaye ni intambwe imwe gusa ngo basarure imyaka bamaze imyaka itabarika buhira, gutsinda umukino umwe rukumbi, bakinjira mu mateka nk'uko nabigarutseho.